Swastiastu Bu Febri. Ini kekaryane jak megutat tulis yang ini. Aduh, puniki Bu Febri, tiang kan guru baru niki. Aduh, pusing tiang niki ngajahin alit-alit wacan aksara Bali niki Bu Febri. Punapi caranya niki nggih? Tata cara niki. Yang jantan makin tiang nelpon dumen Pak Lanang nggih. Om Swastiastu. Ring dijen niki Pak Lanang. Iki wonten pikobat indek wacan wacana aksara Bali. Nggih. Ya ampun di parkiran. Nggih durus. Oh ring parkiran. Nggih. Nggih jangan. Ya. Nggih sampun. Nggih suksema Pak Lanang. Swastiastu. Swastiastu. Nah, nggih benten. Benten napi niki? Nembe kenten nih, napi. Ampun tiang kenten nyan wau napi mak te sepede niki jak. Lumayan kenten. Debu napi? Bu nggih. Napi nggih. Wacen wacana aksara Bali tiang sareng Pak Nur nike kantun kepetengan. Nggih. Sapunapi nike carane ngwacen mangda alit-alit teh bisa ngewacen aksara Bali sane patut mangda ka pertama nike napi patut kuningin. Nah, nggih. Becik niki napi pitake nih nah kemawon sapu niki. Sedurung uning sapunapi undag-undagan utawi tatagan nae apa sana jaging wacen minabang mangda uning dumun gambaran atau persepsi niku mangda wonten yen nak mace niku napi den sih biasanya jenis-jenis atau soro nae mace kengken gitu. Wenten niku Bapak. Bapak. Nggih kan coba yang biasanya kan Pak Nur atau Bu Pebi biasanya kan den nikahin alit-alit coba dia mace midep yuk mace langsung kan minta dikengkene wenang mace keras kerasa nggih mace kerasa mace kira alit-alit ya begitu nggak makin coba baca dalam hati kan atung nggih dengan kayun kan yuk endap doyan ya kan tapi ragam pun mending ya macen kan napi maksud dan tujuan kan nah begitu wenten dalam ngewacen nane napi sana cepat niku nggih majak mengaleng-aleng macen jak baca secepat-cepatnya mungkin nyidana kan maksimal gitu nah niku risajeng sorong lu pangnawang lu tapi mang nuning kedene artiku ya nak mace kini jeneng-jeneng nak mace gitu nah kan begitu ya nunyan Febri mau sang nunyan tapi tati cara utawi nah napi sane patut keuningin lihat kali raga jagi nah wacen utawi memace nih kan nah nike iki gambaran global nih kan dibeniki ini ka pertama niku yang nak mace niku kan pasut uning aksara kan yang iki kan mace aksara Bali niki kan nah niku patut penuning ing aksara dan dia selalu ngapalang ya nak ngapalang kan liu anu cara kene 18 anu cara kene apal ya coba maret nang nulis ya bisa paling bisa tunjuk ken madan nye paling amun dia kan nah niku patut ampun napi sana teleb atau nawang unik nggih ring nggih napi aksara niku napi kalau begini begini niki madan aksara niki pangsekan uning dan yang ngapalang itu nah niku berarti nawang jeleg utawi napi sana tatas ya aksara malu nah ampun kenten nih selanturnane ampun uning aksara patut ampun uning ring penganggenipun nggih pengangge aksara kan ampun mewling SD niku SD makin kelas 1 ampun biasa macet nang kip tiang we pianak cuma ampun aduh niku dhewe ampun wayah aksarane kan nah pengangge mana pun uning pengangge pun kenten pengangge kan ampun uning kadi napi pengangge pun nah niku pengangge suara tengenan pengangge napi malih ardo suara nah niku manduning malah tatas uning niku ampun kenten us uning ring pengangge mangde sampun uning ring ceciren Tapi ceciren niku. nah ceciren yen derah ceciren di bahasa Indonesia niku kadi kan tanda baca ring aksara Bali talor wenten nggih mirago yen ring Bali niku wenten metegepan
cecirane pono kadian pemungkas sajroning napi wacana ngangge napi niku sane kadi lindung niku panti niki niku nyanan ring kekawin utawi tembang wonten nggih pemade cari agung ngoten cari siki nyanan niku. Dadosane ceciren niki tanda baca gitu. Nah niku yen ring bahasa Indonesia tanda baca. Nah, Terus uning nih kah? inggih. Nah, sampun uning niku migunaan niku aksara ka pertama kadang-kadang manureng maca ampun kinten pengangge, ampun kinten napi wasan niku ceciren bebacaan. Nah, niku padude nalar makin uning napi tujuan atau tujuan daging maca ngenten. Tujuan. Nggih tujuane iku napi pangten yo napi wasan den wonten hasil nih maco enggal, maco cepet, maco dalam hati jeung ngelamun jeung karuan kan. Nah, kira-kira patute pangnawang kengken atuh hasil nih, atuh napi daging dari atuh tujuan dari baca itu napi dan pangnawang keten baca. Keten Pak Nur, nggih. Ini yang mewah kalau ngajahin alit-alit nih ke kan mungkin ampun ya sareng bapak lanang Pak lanang icen wara-wara ini wacana aksara Bali nike ampun yang sareng kalih sampun uning mangkin pun tatas. Nggih. Nah niku elingan sajroning wacan sane napi wasana sane pini utama kan mangde alit-alit niku resep uning. Napi tujuane, napi daging niku mantune. Nggih. Nggih. Nah, kita teman ya semua niki bapak lanang untuk warna-warnanya nih wow. Nggih, sareng nggih. Niki wonten ngajar napi wonten. Oh, giatan. Makarya kinten. Nggih, gambar. Oh, sareng Bu Febri. Satu bahasa. Oh, nggih. Alit-alite kinten tatas Nggih, uning. nggih. Nggih, kinten teman kirang langkung nggih, kurang nggih, nggih, sareng-sareng.